Үйерәхтәқтер әтәлләрінен кихи күннәғі ағылығар сымыт бар болуқтақ. Ол әрін сымыт қаянда ырас, кихи доробиятығар құттала суақары боллағына тухалақ болар. Сақа сирен Жокускайдағы көтер фабриката сымытынан қатчер. Кендеге сылларға фабрикаға материальный техническай базаны бөғіргөтүүге, модернизацияға үгіс үлі ұтылынна. Ол дахин курсы ақсаны 400 бейін тұғынчаға тиен сылға 100 мөліен сымыты оңыран тахарар болдылар. Қаннықда кыл көтер қарамай, ағыр ағылығыттан ұлықан тұтылықтақ. Туқты химиеті соқ ырас ағылық, бұ сөрін оңқол. Ол күрдік көтер ырас инемтеләқ ағылығы ағыр боллағаны, үрдік қачыстывалақ продукцияны берер. Жокускайдағы көтер фабриката бігігіні жақчы ырас продукциянын қачыярын бүгін илі қарақпытынан көріқпіт, білеқпіт. Так, бұл операторскай цех. Производственные линиялары барата мантан управляя сигналдар, икки оператор бар мына. Барата через компьютер. Үйе серверный шкаф тұрар. Ол серверный шкаф тоқ бар узелларынан баратынан управляйдыр. Көр, себедесі көттірі? Шөй бағайы қарттығына бар. Мен көрдік бені бұл қайдыра ұрғый көрдікче. Бұл болағына емкастер да бұл? Бұл накопительдер, бұл сырье накопительдер. Қызбелді линия баратымына визуализациялына тұрар. Бұл зерновойдар, бұл дробилкалар бұт тұралдар. Бұл смешивание. Бұл готовые корма. Атом линиялар көдірі. Бұл линия микродозирования. Бұл белково-минеральные добавки линия. Жокускайдағы көтер фабрикатыгар 2 тыгынча 5 сыллақтан көтер ағылығын оңыран тахарарсық үлелер. 2 тыгынча 15 сыллаққа бастақы модернизация ұтылдан оборудованиялар саңардылды бұттар. 2 тыгынча 16 сыллаққа автоматизация келбет. Же 10 бұлырыңғыттан 2 модернизация сағаламмыд. Бұлырыңғыттан ағалан 2 модернизация аста. Бұлырын бастықы таба болбыта увеличение объемов готовой продукции, склад готовой продукции он бупут, плата тёт лохан накопительдері установка бупут, хүлбе үстü тонна вместимостях, то есть запас бүтін латынархатан с колес арахапаккана тоғыра болдағына на ремонт там на индик тоқтырға ситуация. Ағылық запаға бар боларын қачы әдігіп бұда? Антон екі става бұйыл болды. Бұйыл основной линия бұтын ларттығыт олата зерновойдар питательдерін, весовой дозатордарын, дробильный комплекстары, дробленая смесь спестельга барар линиятын, линия готовой продукции, линия приема сырья ларттығыт, титулуакка линия БМД, онна линия микродозирования рахалла. Цех показателен тугуна капсядаққа бияха төл линиялақ бұд, линия дробления, где вот зерновые, шротовые ағыр, линия БМД. Эти БМД не минераллар, да? Да, минераллар балар, белково-минеральные добавки. Линия ЛМД, ден, вот микродозирование, микрокомпоненты, порошковые, там, ветеринарные назначения. Онна линия водожидкого компонента. Онно соевое масло, подсолнечное масло, растительное масло, в общем, кайбут, водигнут. Түт линия бар дедінде. Ите линиялар бары үлеләнлер бір ағылығы беремнен тағарылыр бұда? Bir рецептка 16-17 компанияның ақпалар. Барата бұтартылдан, бұққылдан, любой херттен ұллаққа ол 16 компания бартында бар бұлықтақ. Ол именно в соответствии с рецептом по процентам тугна, рецебна. Бұлар. Выработка туга диаграмма. Қасылты. Бұл 15 ұллаққа 7 тігінші тондан оңыр бұл құд. 16 ұллаққа 11 тігінші. Бұл білген, бұлырын 16 тігінші 300 тонна оңыр бұды. Бұлға 16 тігінші оңыр примерно. Жокускайдағы көтер фабрикатын бір сүрін қайысқата иңемтеләқ, ырас, сибейхейттен сибейхей көтер ағылығын оңыран тахары болар. Әппікке дылы көтер ағылығын қачысты батығар, улыхан болғамта уырылар. Качество ұтабыт кейлер, поставщиктар. Оны бігі
кәлләгәнә бәһәт бер кагытабыт, аккредитованный испытательный лабораторияларга. Питерга ытабыт, Москвага, Венетипка, Иркутскайга. Оларда келбит бурдугу каянда бербек келигитте. Ага. Оны сразу сеппек китбегит ахлы коңрон таарагып булган. Ага, бәһбит манна карматсыхка полнорационный комбикорм дем болар. Бияха главный зоотехник Елена Игоревна программанан барыта бәйте рецептуратын оңрон берер. По возрастным категориям тус-тус по рецепт болар. Onun бихиге ровно хөптүһеннерен ол рецепттар биргеннарынан эти оператордар көрдөр бүтүнтәрен көрдүк, онно оңорон беребит бункердарына. Рецептуратыр специальный бу протеина кас болуктагы обменный энергияда кас болуктаган клетчатката, жира, витаминнере барыта хоттанан хынжар. Кас холор биттен 3 неделя гадалы цыпленок кас протеинлыктаган бартын хоттан берер. Үләгән хәбилегендә şeydi, интерегнейди. Интерегне, ха. Интерегне ден, анализтер интерегне, влажность кормов, бәймәңорор оборудование быппыт анализатор влажности. Вообще бәйм анализтер пымбагарабын берен. Тухары антон бихека хәйргәр хокте. Испытательная лаборатория, аккредитованный. Үләгән аны бәйм оңрохын барган ди. Манна бәбит оны ытавытти, оны хити кара, например, ол сысотторго, он простой хити химический элементтерген бәйм, манна оборудование бәгат атланар. Ол onun бәйм оңорон бастан бир беккәлән бирәктен багарабын. Лабораторияга ытан баран кәлегәдле ыйбыга кәтәһәбет, онно бүтән калын хөп. Төйсүз биһен тыгынчы куруссаға күн ақсын биһен 5 тонна ахылык нада. Жаманы бысык белемнер. Аны туран көтөрдөр кихи курдук, састарынан нарданан ахылыктары тус-туспа. Колобур чоппуска касар конугардылы ола катын састаптак бурдуга агыр. Бу билген үләли тураллары бай хабарта мантан көстөрди. Ага, барды көстөр. Барды бункер парсепту пупут барта аны хорулда. Хатта кормовой тәһе болар ту. Отапа маны колобура барта автоматизированный боллага ди олады. Ага, барта автоматизированный. И манны задание берет. Он барта уже бета хаян көрүм. Манны уже задание барта заданный. Кас төгөнөлөр барта сырьёны кантанлары, 2 граммлары киденнен барта рассчитан. Очогоны үләгә тирас ине бит битте. Шуй битте да? А, шуй бу. Сыра сирге олоргон булды да? Анда кирди. Оттан маны төһәмәндик проблема тахсачыны аҗанара интеһе булачыны. Блин, шуй бу. Мелкий кара бала чатако шуй. Микродозирование бәйтен толорын бертелип. Толорын беребит. Это задание ütелик битнен барын маны көрөбүт. Толортан беребит, оны уже заданиялар битен агылып. Бу манын ити күчтөр көрөлөр да? Ага, көрөп. Се доктор бала. Бу бар ди. Масына келе турат. Ити тугуйды. Ити бункерге кутурар да? Готовый продукт. Спецмашина келди. Бу же бүт бурдук бу мандык маснага теле турар ди. Чүй багай бутта. Загрузчиктар, он загрузчигинен цехтарга тиян бункерге. Үләли берендәккә хинчепчеке да, шейде. Дливерный хочу, тепчики. Геодюр. Аны мен кырдак болак картыны көрдүкчү. Каддер бастан. энциклопедия көрдүкчү. Бастан онду курда кийим оны. Ото кийип беренер. Собой показания, которые бываем Оларда массаны төһөлө дейбитинде. Кирийге тахсыга высокий контроль. То есть сырье приходит учет, он бар продукцияны учета. Записать отчеты, как же поскольку Эти бир цеха тенем бар да. Игорь Васильевич, бу туактен цех футбола. Бу постоянное производственное помещение-то. Основной смеситель будет турар, линия БМД турар. Оно дальше вот на оборудование вот турар. Линия дозирования, смешивания, дробления. Очеди магын оператор олаттар компьютерге көрөр сыктыр бу боллагади.
Таяна бардын көрөлөр олар. Iki стяска линия микродозирования var, 3 стяска распределительное оборудование. Он бардын көрөлөр. Бу линия БМД. Она макро добавки, олата кормовая мука, фосфат, пушка, отсев, рыбная мука. Эти продукты. Ити, тухры звонок келер ди, истагы ди, ити мағыттың бұға қадыр мұны осколаны ханатар ди, хадыр келер ди, ити туғайда, ди аты тұқтені? Оповещение оборудование ханныгар линия холбонан эрден система управления бәді хайыр оповещение. Бәді биллер эрде. Дробильные комплексы, то есть дробилка двухкеров. На дробильный бункер питатель, дробилка бәді под дробильный бункер, локальный фильтр, ол барта бир комплекс болады. Хас фракциятын ол ситаларынан регулировка болады. Маннык тоқтара диаметрді анатын. Манна пункт загрузки готовой продукции. Манна оператор олар. Манна готовой карманы ЗСК-ға дейер. Да. Здравствуйте. Я харикты, сусары икра хоғысты. Хем бире бітті. Күнге примерно 14 рейс болар. 2 ЗСК тәттілі рейс болар. Бірді рейске бірді чаға барылар. Bir рейс объема примерно 6 тонна. Объемутын недельные гына тахаравут, то есть bir недельная объема 5 күнге джевит. С понедельника по пятницу. Запасом работ на выходные, субботу, воскресенье, гына. Чавыта 11-12 рейс болар, а так в основном 13-14. Бұл қаз бедді бункер тоқтары тұралдар, управляющий посты управления. Ана защиталах, бүйе оператор разрешение берер, ханнык бункертан объемы тейерен разрешение бидер, манны бидде разблокировка алыныр. Лампочка домая келер, очо биддер етейер. Жоғыны биддері маны әргетаған де. Бұл звуковой сигналынан водительдерге сигнал берер, манны на атын люкка көхөрүгөр. Люктарда атын люкка көһөн берер. Камеранан көрөр, точно тейергер. Так бұл түнлükтерме балдыр. Тоғыз тыгынча тонна бурдук батын сөптәк ыскылатыгар тиебит. Манна тымлына ақсыбаққа олаттар бурдук тейеллер. Бу тейелли бит сүрüё салгы бункердерге баран түһер. Онтон нарданан, граммовкаланан, состава талыллан, минералы биллен, иңемделәк көтөр ахылыгы болан тақсар. Билеген ракушка тенен барды. Рецептка минераллар баллар. Онна ракушка, онна отсев известняковый кириш. Ити ракушка дед, денях ракушканы мандык инжеретелі бітір аттоқты. Морской ракушка бұтартылы бұд. Бұл курсаларға біле ұңғықтарға үшігей болу да? Атын скорлупа болар. Скорлупа, онна бурдугу хайылдар шүйдік бұғарыр. Кенде тистері хоқты. Командық бартын күттақтарығыр бұтартан бұғаран. Көмекемелер. О, көрдігіт. Даже тұқтыра дейлері кальцийдері кіттан натуральный. Мора ракушкатын. Инжеретелі бит, мора ракушката бит. Сырьевутын баратан складтарға хранигана гынавыт. Баратар мешкатария келер. Общий объем 9 тыгынча тоннаны хранигнах түнхөп. Шүйдік ғалымнақ бұтына әббаға да бұтыр атшыбыт. То логистикаттан тұтылықтақ, балдыра бесті әхері жыдынан кәдер, онтын барата автотранспортынан кәдер. Сылың аддынан закупайды бұт сырьеуну. Онтын луханағара пшеница, алтонен бірғана, он бірғана там ячмень, там дальше уже шротовые, минералы, добавки, микродобавки. Олата, Игорь Васильевич, бұл курсталар бұтығар кәлер бұрдық, бұл 9 тоннаға 6 айдақ бөйде. Онтон есе 6 айынан еме. Олатылық сібейхейте сібейхей ахан тұралар де курсталар бұд.
по полгода закупают. А. Это не из-за логистики. Мост она уже частота атолатора Наоборот, заполнение-то. сес вехей болон ехтақ болады. Қандықта түгенге көтер ахылыга бысты соқтақ, курук саппаз бар болуқтақ. Ол ехін бейлергер пасовкалан саппаз оңыстоллар. Онны өссі үрдік качестволақ бұрдығу нехеленеға атылықтырын сөп. Линия дозирования пасовки ден, он тут бәвдер запас оңыстырғы, онна если ханнара на стороне они готовы к андекорум атылы, роңорор бұллақпытна. Бити аннараттан оңғылы бұт, бұрдық бұтын бұ манны бәйті оборон оларды. Буферный бункер дем было. Манна его качайдан нер автоматически. Тола нер. Бир лохан бункерге завязанная тура. Ол бункертан лаған де. Куну обзор, датчиктер тарьер, бәйті автоматом зажимный, он уже заданный количественно дозируйдан кутар. Кимағын бейхен де біте бір құлға, бачығына ол бейхені күті тұрар де. Оны бәйті білігім бүттіғана тоқтан қалар де. Тоқтан мұра түйерер, қамсатар, онына бітер. Тоқта көрек бұдыр әде. Все, бейхен келені күтті. Оғы байды да. Бик битти. Онна бу манты кайдыра эми автомат бу итнен баран бу манны кален түһәрди. Анын астылар же. Хоп, бир келле. Эни хаши битти. Хоп, көр Игорь, очгына бу маннан келбек түһәр, аны бу жоннор манны эретардан берелдер боллагай. Пока транспорт складка хөкөнөр беремелер манны киндер мунья туралар. Онна в будущем лента туру рухтах пут. Ленточный конвейер. Разу масына барыргын. Жеттіғыны хабараналар битти. Жетыстақ устақ сирбитигер төттөрі кәлебит. Бу үс этәһенен сыйық күйске анығылы үлели турар. Быйыл модернизация иккесе таба ытыллыбыт. Модернизация ан производительность пытлатта. Точность пыт улатта. Производительность пыт часка 12 аңар тонна. Улатта күнге 9 тоннадан урокын сеп спокойно бир сменаға, одну смену. Точность пыт автоматизация полностью бартоларида, электрика бартоларида, весовой контроллерді бартоларида, датчиктер бартоларидалар. Ол үйдінен хаңа оборудование білген защитная системаларда, олата датчик бағылырдақ, датчик скорости, датчик подпора, датчик сбега ленты, то есть тоқтағаны аджыны ұқтақ барта шүлдігілде бұлағына. Тоқыра қардағына әкене ғаразы тоқтан қалар, сигнал берер, тоқ бұғыдың көддірер онына. Игорен үлелебітін ратты даманды? Мен кінінші 10 сыллақтың үлелебін, үлелебітім 15 сыл болды. Олада бұл 15 сыл тұғығар ән бәйін дәлі хеджер кейі көрігер, үтә қалбақ сайды бар бұты бітті? Хайды барар, руководство поддержкалыр. Намны кәбет? Барытын тугу нады көппіден бардың көрелер. Блин, еще в планах үсті дағаны бұламы дәлбәқ. Микродозирование әрге тоқтек қөп. Әрге болан компактный хоқ. Бұл бір әтәхе бартынлан тұрар. Бәйті смесителі, буферный бункердақ. Білігімла более компактный, оны более точный оңырылдыр. Онна линия БМД бутын олардықтын нада, онна бір улахан бұламы бұл цех ұтарыта элеваторный комплекс, оңырықтақ бұт 9 тоннаға. Олаты? Олаты зернохранилищелар. Индік сырьону, отчоғыны насыпью. Олар бұлық бұны сөп. Тяжелый физический труд отчетовод еще он. Уже зерновоз кадар, он на приемника уже бәйті мындық самосвалдан хөкән бер. Ол зернохранилища хранигана, он онтан линиянан, конвейерынан автоматом мындық кадар. Аллах. Он на зерно качество-то более еще было. Сидеть. Были постоянно мониторинг температура, температураны көрілер оған, влажнағы көрілер оған, онын қадым қайын регулируйдуын.
Көтөр ахылыгын оңорон тахарарсыққа барыта уан ағыс үлехиттәк. Үлехиттерге үлелир условия толыры тәреллибет. Үлехиттер үйері көтө үтіі собастақты үлелилер. Ол дәхин үле тахарылақ. Мен мана инженер механикны үйейбін. Екетінші тоғысылақтан. Бу эги токут механиктен оларды бу алжаннагына кайһеннагына барда эги токут. Холба биги баланы именно технический түгөрөбүз. Холба сырпо токтау көп үйрен түгөр. Кайыбыз. Бәйбер 3 сессия закпын. Оны бутта кайыбыз. Он манития запчасти, чагар, инти токта бутула гитүлән, заявки берем бити. Кайыбыз. Холба беха буларын тәҗи сага ток булуда, модернизация булуда. Ол тугунан баланы бу көргүдүк бу кене тоже мы стать питание мата хандан бит технический тун линия дробления сага оборудование кияли сага бу киде тоже табыт олонна бяха кибет үләбәтә бир сайны барлык этеге күсәхле бакта Нахал жамада им болоду. ата оннуга сага топот барда шуге бата автоматиклах ол кини бала кини туген каса дачсадах то есть бяха бата тухта харам бер компьютер тары тупа мен ачаны бу тупа поломка вот бата тухта харам бер onun батын оператор королору тухта вроде бир системя году Оны үлелир условияга тотуп сутче, нахашеди. сана Сыйнала костаку. Понятно, вот бутовка душевой бар, я там даже ток бар, стиральная машинка бар. Она сует балаханда. Ки йөрө көтөлелир валлаhi. Бункера готовой продукции. Там иде мамлекет барат. Требовкада. Онда ол сырьёны табдар. Табдан баран бу агыла продюсерга жибере. Аз биги бункерга датчиктер туралар. Почтовый. Боллагана сигнал бере. Ошоны линия токтан калыр. Ол да бир бункер колобрет кас тонна кирери? Бу балар 10 тонналактыр. Здание кендер 10 тонналактыр. Şimdi o bölgeden orbut blok bункеров сен orbut олар 2 тонналактыр. 2 тонналактыр. 5 тонн. Bu da hem bitti. Все Монголдан битте задание, продукция, линия очисткалана, то есть время зачистки барда аста, то есть линия барда под пустой данна, транспортное оборудование рагана, локальный фильтр рагана, он в последнюю очередь был заслонка на сапта. Там еще и заслонка бар. Так вот, цех вот линия манда бар, щитовой, манда вот скажем так, вот шкаф управления, силовой блок бар, электроника, электрика, бартаман нагрян. Бартаматтан бараш. Mana elektrikler köreldir boyu diye. Elektrikler, kibaristler. Mekanikler da. Шкаф, силовой шкаф управления. Силовой шкаф. Жебу көрдік бейгі күннәғы остол бұтугар келер продукциябыт, бір сүрін қайысқатын көрдібіт. Көтер ағылығын састаба таңылан, жақчы иңемтеләк, качествалақ ағылық оңғоллан тақсар. Ол дәхін Жукускайдағы көтер фабрикатын продукцията, бары ирдебілге әппеттір иңемтеләк, кехи доробиятыгар құттала соқ. Билеген кехи ағырағын качестватыгар болғым тұтын урар болла. Ол сөптәқ, күннәғы аспытыттан доробиябыт тұтылықтақ. Жукускайдағы көтер фабрикатын продукциятын құттамаққа ылыққа сөп. Сымыт, көтер әте, онтан да атын продукциялара, жон сәрге тұғығар анаммыт, жақчы доробай ағылық.